Ya ni kuri Olivier Ndakangwa TV 96, reka tubasabe kugira ngo mukore subscribe, mukore like, share ndetse na comment. Ahangaha turi ni muri Gatsibo, karere ka Gatsibo n'umurenge wa Gatsibo, n'ubundi akagari na Kamugera, umudugudu nuwuhe no Nyabishwamba no Kamasafu. Nagira ngo tuganire n'umwana murimo kubona hano cyangwa se n'abavandimwe murimo kubona hano. Mbasanze ahantu ku mugezi barimo kuvoma, ni hafi y'ikiyaga, ni ahantu hari ikiyaga, ni hasi mu musozi. Rero nagira ngo tuganire nawe. Kado, amazina yawe witwa nde? Nzayisenga François. Ijwi rirerire. Amazina yawe witwa? Nzayisenga François. Nzayisenga François. Utuye hehe? Yemwe mu mudugudu wa Kamasafu, ariko kuva n'abarizwa mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Busetsa. Ni mu kahe karere ubwo? Akarere ni aka Gatsibo. Ni aka Gatsibo. Ubwo umurenge wa Rugarama uherereye mu kahe gace? Hano Nyarubuye. Ni hano Nyarubuye hakurya, ni hafi. Okay, urakoze. Uyu munsi nifuje kuganira nawe. Nkuko mubibona hariho abantu benshi, abana n'abantu bakuze bari ku mugezi. Hari umugezi w'isoko aho bavoma amazi bakoresha mu rugo. Nagira ngo tujyane, ube umfashe tuganire, unsobanurire wenda amajambo make ku bijyanye n'amazi y'iri soko. Iri soko ubundi muvomaho ryitwa gute? Uko bita rino soko ryitwa gute? Iri soko ryitwa ni isoko rya Kamatsafu. Okay, nawe wazamuka hano nta kibazo, ntacyo bitwaye tukiganirira. Okay, nagira ngo umbwire iri soko rimaze igihe kingana iki ririmo hano murikoresha? Uvuge uzamuye ijwi. Igihe kinini cyane, ahubwo byaje kugira ubundi byarahagana hirya hariya. Kubera iki kiyaga bakoze hano, biba ngombwa yuko hariya byangirika. Yego. Kubera ubufatanye nyine na leta. Yego. Kuko abaturage batuye hano nta kundi babona amazi. Habaho ubufasha, baryimurira hano, bashakisha uburyo abaturage bajya babona amazi, baryimurira hano. Ubundi byari hariya hirya. Byari hirya hariya. Hariya hari uriya mugabo urimo kwahira? Ngira ngo murahareba aho ivomo ryahoze, ni hakurya hariya hari uriya mugabo urimo kwahira ubwatsi bw'inka, murimo kumubona. Ugereranyije, ariko wowe ujemo nyuma, nagira ngo utubwire amazina yawe nawe. Zamura kwijwi. Barahira Sulaiman. Barahira Sulaiman. Uri umuyisilamu? Ujya usara hehe ko se imidugudu imisigiti bayifunze usengera hura? Gusengera mu rugo. Murasenga mugahamagara wa Lucky Baro bigakunda? Urakoze cyane. Ni kuri Olivier Ndakangwa TV 96. Reka dukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tuganire. Ugereranyije igihe uyu mugezi umaze hano mukoresha, ni nk'igihe kingana iki uyu mushyashya watsimbuwe no wahozeho hakurya hari? Nta mwaka urashira uburyo y'ubushize. Yego. Ndagira ngo amezi 6. Ndagira ngo mudufashe utubwire mbere uyu mugezi utaraza ndetse n'uriya mwakoreshaga hakurya hari utarangirika, mwakoreshaga ayahe mazi? Uriya utarangirika, uriya ni uwa kera cyane, ni kamere, ni nanjye naravutse ndawusanga uriya. Uriya naravutse ndawusanga ni uwa kera. Yego. Mwaturaga mukoresha mbese uyu nguyu utaratunganywa? Yego, twakoreshaga uriya hirya ataraza iki kiyaga. Cyangwa kiyimura. Ikiyaga kimaze kwimuka mutarabona uyu mugezi, ni ukuvuga ngo uriya niwe mwahoraga mukoresha. Nagiraga ngo umbwire inyungu cyangwa ibyiza mubona by'uyu mugezi ushobora kubura aha ngaha mukoresha ubu ngubu. Ibyiza byawo ni ibihe? Inyungu ufitiye abaturage ni izihe? Ni byinshi cyane, kuko tumaze kubura uriya twakoreshaga, urumva umuntu yajyaga kuvoma kure, agura ajya kure nk'ikirometero kigashyika. Ni ukuvuga ngo byatugiriye akamaro kuba uyu nguyu waraje hano. Mbere twaravunikaga cyane, uyu nguyu umaze kwangirika kubera amazi tubuze aho tuvoma. Urebye uyu mugezi uhuza utugari tungahe cyangwa se uhuza abaturage bangana gute bawukoresha? Uhuza imidugudu 3. Iyihe?
Amasafu, yego. Karambo na Rurama. Nuko- Byose iri mu kagari ni ukuvuga ngo iri mu kagari ka Mugera, iyo midugudu yose ko ari 3 ni umurenge wa Gatsibo, akarere ka Gatsibo, intara y'Uburasirazuba. Ya nanone tukiri aho nagira ngo dufatikanye, urambwira mu by'ukuri kenshi kunze gusanga abantu babona amazi ari uko bayaguze bayakoresha mu buryo butaziguye, ugasanga ibyo bayakoresha ni bikeya bitewe n'uko bayabona abagoye. Nagira ngo umbwire kuva uyu mugezi mubona, ndabona ari amazi yimena ntago muyafunga, ngira ngo ava mu musozi. Aya mazi urabona ari iki ashobora kuba yarahinduye ku buzima bw'abaturage bawuturiye uno mugezi, abafasha gute? Urabona ari iki cyahindutse ku buzima bwabo kubera uno mugezi babakoreye, leta yabakoreye? Ni byinshi cyane, urabona nk'ubu njyewe ndi mu kazi ko kubumba. Kugira ngo ubone ayo mazi yo kubumba ujya kure urenga kilometero, urumva ni ikibazo. Yego. Ariko kuba yaraje hano akatwegera byaradufashije cyane. Yego. Buri kazi kose dukora aradufasha. Yego. Byaba mu kazi ko mu rugo, gukura, kugira gute, ni ibintu bidufasha cyane. Muri make amazi ni iki? Isoko y'ubuzima. Amazi ni iki? Ndashaka ko mubivuga mwese. Amazi ni iki? Isoko y'ubuzima. Ninde ushobora kumbwira akamaro kagera kuri 3 tw'amazi, akamaro k'amazi mu muryango? Kado. Nuko bayanywa. Vuga cyane n'ijwi rirerire. Nuko bayanywa. Nuko bayanywa. Ubundi uwo wavuze natambuke hano imbere murebe. Nuko bagira gute? Baratekera. Ubundi ikindi Barayafurisha. Barafura. Barayafurisha. Ikindi Bakayuhisha n'ibihingwa. bakayuhirisha N'ibihingwa. Ikindi kandi baranayuhagira. Mbese muri rusange amazi ni iki? Ni iki? Iyo dufite amazi tuba tusa gute? Ijambo rya mbere rituma dukoresha amazi cyane cyane kuruta ibindi ni irihe? Isuku ni ubuzima muri rusange. Hari ijambo rikuru cyane, hari ijambo rikuru riruta yandi, riruta ndi yose ayo twavuye kuvuga. Ni irihe? Uwandusha kurivuga kurimenya narivuge. Njyewe numva yuko amazi ari ubuzima. Ubuzima gute? Kuko niyo duha kugira ngo tugire ubuzima, turamesa, tugateka, tukarya, tukiyuhagira, tugasa neza. Yes. Mumukomera amashi cyane, mukubita amashi gutya mwese. Adusubije neza cyane. Okay. Tukiraho nanone reka dukomeze tujyane tuvuga ku kijyanye n'akamaro k'amazi. Mwese guhereye ku bana batoya bari hano no namwe abantu bakuru bari hano. Buri muntu yoga kangahe ku munsi, akaraba kangahe ku munsi, kubera ko dufite amazi y'ubuntu leta yacu y'ubumwe yatukoreye kugira ngo tujye tugira isuku, haba mu biribwa, haba mu myambarire, haba ndetse no mu bikorwa rusange. Akamaro k'amazi ni kenshi, ariko ndagira ngo mumbwire mujya mukaraba kangahe ku munsi? Kado, ukaraba kangahe ku munsi? 3 ku munsi. Ukaraba ryari na ryari? Nijoro. Saa sita. Wowe ukaraba ryari? Mu gitondo, saa sita na kumugoroba. Na kumugoroba ni kangahe? 3. Mwese mukaraba 3? Muri abanyeshuri? Yego. Iyo umuntu yakarabye n'utakarabye itandukaniro riba ari irihe? Ndabasa nabi. Asa neza. Umwe abasa nabi, undi asa neza. Asa neza. None se umuntu usa nabi n'usa neza nuhe muntu w'ingenzi hagati muri abo bombi? Usa neza. Muvuge cyane n'ijwi muzamuye. Usa neza. Ni umuntu usa neza. Amazi ni isoko y'iki? Y'ubuzima. Okay, reka mbabwire rero bimwe by'ingenzi dukoresha amazi cyangwa bituma amazi ari ikintu cy'ingenzi ku buzima bwacu. Amazi turayanywa, sibyo? Ngira ngo n'inzoga zose muzi inzoga? Ni bande bajya banywa inzoga hano bazamura akaboko? Ni bande bajya banywa urwagwa? Imisururu? Ibiki bindi izindi nzoga, reka tuvuge izo ngizo nizo za gakondo. Ngira ngo mubona iyo bagiye gukora urwagwa bakoresha iki? Bakoresha iki? Iyo bagiye guteka umusururu bakoresha iki? Amazi. Iyo umuntu afite inyota anywa iki? Anywa iki? Amazi. Ngira ngo inzoga zo murabizi ko ari ibiyobyabwenge kandi atari nziza ku buzima bw'umuntu, ariko inzoga idahari umuntu anywa amazi inyota ikagira ute?
ikagira ute? igashira. Okay, hano ni kuri Olivier Ndakangwa TV 96. Muvuge mwese ngo mukore subscribe. Mukore subscribe. Mubisubiramo neza kandi muzamure nakaboko. Muvuge mukore subscribe. Mukore subscribe. Kuri Olivier Ndakangwa 96 TV. Iwacu heza. Amazi meza. Isoko y'ubuzima. Ndagira ngo rero tugaruke twongere tuganireho kandi. Amazi niyo atuma twubaka inzu. Ibyo turabizi? Turajyana? Yego. Amazi niyo atuma Kubaka inzu. ni gute amazi atuma twubaka inzu? Aha. bayabumbisha amatafari. Aha, ikindi? Bakayapavumisha imicanga. Yes, ikindi? Baranayakatisha iki? Icyondo. Ni ukuvuga ngo tudafite amazi nta buzima tuba Dufite ubuzima na amazi. niki tugomba gukora rero kugira ngo tugire amazi, tubungabunga amazi yacu? Muzehe hano. ni ukuyafata neza, Kuyafata neza gute? tutayangiza, tukayakoresha neza, tubungabunga amasoko yayo. Yes. Njye ndumva ibyo ngibyo. Ikindi? Kuyacungira umutekano, Yes. tunayakorera isuku Yes. nk'uko bigabwe ko amazi ariyo tunywa kandi tukayakorera isuku. Amashyi menshi cyane. Ni gute twakorera amazi isuku kugira ngo tukanayacungira n'umutekano kugira ngo atangirika? Ninde wansubiza icyo? Ni gute twakorera amazi yacu isuku tukayacungira n'umutekano kugira ngo atangirika? Iyo tubungabunze amasoko dufite, nabwo tuba tuyakorera isuku. Yego. N'ahari nabwo no kuyavoma nabwo tukayakorera isuku, kuyateka, tuyanywa, kugira ngo tuyanywe tuyizeye. Yes. Urakoze cyane. None se aya mazi muvoma hano kuri iri soko, mukomeze mugomaho. Aya mazi tuvoma hano kuri iri soko ryacu, muyakorera Yesu kugira ngo muyanywe mugeze mu rugo? Turayungurura tukayateka. Yes. Kavamo mikorobe tukayanywa. Muyayungurura mukoresheje iki? Akayunguruzo kabugenewe. Akayunguruzo Kabugenewe. Mutuye mwese mukayi kagari? Kamugera. Muratandukanye mwe, hari abakamasafu n'abamugera? Oya, akagari ni kamwe. Akagari ni akahe mwese? Kamugera. Akagari ni akahe? Kamugera. Ndashaka ko ngiye kuvuga amajambo nsaka ko turi buyasubiremo twese. Siko bimeze? Yego. Twese tuvuge akagari kacu Kamugera. Akagari kacu Kamugera. Hejuru cyane. Hejuru cyane. Isuku. Umutekano. Iterambere. Nibyo bituranga. Kwiha agaciro. Niyo ntego yacu. Mwiha amashyi cyane. Ndashaka ko hari amajambo ngiye kubabaza. Rero ibijyanye n'amazi tugiye kuba tubihagarikiye hano. Amazi kuyakorera isuku ni ukutituma ku gasozi haruguru y'amasoko y'amazi yacu. Icyo nicyo kimwe gituma amazi yacu agira ute? Iyo twitumye ku gasozi haruguru y'amazi, iriya myandira zikajya mu mazi yinjiye hariya mu butaka, twanywa amazi akaba aranduye, ugasanga abantu barwaye iki? Inzoka zitagira ute? Zidakira. Inzoka zidakira zituma umwana adakura, zituma umwana agwingira, zituma umwana n'umuntu mukuru wese agira ubuzima butameze neza. Rero icyo tugomba gukora ni ugucunga umutekano, tukarinda abaza kwangiriza hano, abaza gusenya ibikorwa remezo byubatswe, ndetse twabona umuntu urimo kubyangiza tukagira ute? Tukamugira inama. Ni ukumukumira tukamugira n'inama. Twenda gusoza rero, ndagira ngo mpere kuri wowe Sulemani. Ndashaka kuvuga ngo subscribe, ijambo subscribe. Subiramo cyane uvuze bwe nijwi. Subscribe. Share. Like. Comment. Subiramo nawe. Bivuge neza. Subscribe. Mumuha amashyi mwese yabibashije. Vuga subscribe. Oya, bivuge neza. Subscribe.
Scope Swari. Ninde wabitubwira, ninde wabivuga neza? Subscribe. Tubivugira icyarimwe twese abana. Subscribe. Iyo tuvuze subscribe ubumva iki? Utekereza ko ari iki? Buretse Kado, utekereza ko ari iki? Iyo tuvuze ijambo subscribe. Isuku. Subscribe ni subiremo nyine subscribe. Isuku. Isuku y'ubuhe buryo, y'ubuhe bwoko? Kwiyuhagira, gufura, gukora isuku y'ivomero. Niyo subscribe. Subiramo ijambo subscribe. Subiramo iryo jambo. Kado, vuga subscribe. 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 Like. Like. Share. Share. Comment. Comment. Aha. Iyo tuvuze subscribe wumva iki muze? Iryo jambo ntabwo urizi. Kado ngaho tubwire subscribe bisobanuye iki? Umva ari ikinyamakuru. Nyine ikinyamakuru kineka amakuru mu baturage kikumva imyitwarire yabo nuko bameze, ibikorwa remezo bidakoze neza bakabishyitsa ku rwego rw'igihugu bakabikosora noneho bakazabikora. Okay, reka mbabaze mujya mwumva icyo bita imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ni iki? Kado, imbuga nkoranyambaga ni iki? Wumva ari iki? Kujya ku rubuga ukareba ibishyitsweho n'ibyo twageze. Mumuha amashyi cyane yabibashije. Imbuga nkoranyambaga ni igihe tujya ku binyamakuru ibyo bita muvuge Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, X. Izo nizo bita imbuga nkoranyambaga. Izo mbuga nkoranyambaga rero icyo zimara zikusanya amakuru yose ari kubera ku isi zikayasangiza abatuye isi binyuze ku mirongo imwe cyangwa ku miyoboro imwe y'ikoranabuhanga tuvuye kuvuga yitwa Facebook, TikTok na YouTube. Siko bimeze? Mwabyumvise? Ngaho vuga Kado. Instagram. Muze? Instagram. Okay. Izo ni imbuga nkoranyambaga dukoresha kugira ngo ubu butumwa tubugeze kure. Iki kiganiro dukoza ubu mukanya abantu batuye ku isi hose baraba barimo kukireba, ari abayobozi bacu ndetse n'abandi bantu batandukanye baraba barimo kubibona. Ndagira ngo mpereye kuri Suleiman, icyifuzo cyanyu nk'abaturage baturiye uno mugezi ni ikihe? Icyifuzo cyacu ni uko uyu mugezi wacu waguma ugatunganywa, kuko urabona nubwo aya mazi bawimuriye hariya nabwo uri hafi y'aya mazi. Ubu amazi yabaye make ariko hari igihe aza agakubita akarenga hano. Urabona uyu muturage uri hano, uriya ikiyaga mbese kikazamuka kigasatira hano, ugasanga n'umwana yahangirikira. Bibaye byiza nuko bakomeza nkuko bawudukoreye bawimura bawushyira hano bawugiza haruguru gatoya ku buryo amazi atazawusatira. No kuvuga ngo hano uri ni mu kibaya cy'amazi ikiyaga. Iyo ikiyaga cyuzuye amazi azamutse biraza bikagera hano ku mugezi bikaba byateza impanuka. Urakoze cyane inshuti yanjye. Nanone reka twongere amashyi menshi abavuye kudukorera ikiganiro. Mwiha amashyi menshi. Aha ni kuri Olivier Ndakangwa 96 TV. Reka mbasabe kugira ngo mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Ibiganiro byacu tujye tubikurikirana uko bwije nuko bukeye. Mugire amahoro y'Imana.